Marko! Milane! Milane! Senci! Koji žele da zaustavi srpskog seljaka. Blokada je jedini nenasilni izraz građanske neposlušnosti koji deluje na ovaj režim. Zato ovom režimu, koji razume samo jednu poruku, kažem: spremni smo da blokiramo Srbiju! Zato vas sad pozivam na blokadu Gazele i Brankovog mosta, jer Srbija mora da stane da bi oni otišli. I molim vas, da ovo prođe bez jednog incidenta, da ovo budu mirni protesti. Hvala Srbija!